Тазалық һәм сақлық, ысыда саламатлык тиреу. Һаваның жылуы менен ишек инфекциялары айрыкча таркалатуу маусым башланды. Күннүн ысылыгы, бузулган өнүмдөр, сапасыз суу. Булардын барлыгы ден соолук машкаларына алып келүүі мүмкүн. Кебилсиз жагдайлардын алдын алуу үчүн бир нече апуай, бирок акмиеттүү кагыйдаларга амел этүү жеткиликтүү. Колларыңызды жуун, асиресе оокатлануудан алдын, көчөдөн чыккандан кийин, хажеттен кийин. Бул өзүңүздү коргоодун эң апуай жоллорунун бири. Не жейтигиңизге ытыбарлуу болуң. Азык-аукатлар жаңа даярдалган һәм салкын жерде саклануу керек. Думан болса тәвекел этпең. Балыс һәм мейвелер тек жуылган халда. Кийин эмленгенден көрө артыкча шайып кабыл эткен жакшы. Таза суу ичиң. Кайнатылган ямаса ыдыска куюлган. Кран астынан ямаса гуманлы деректен ичпең. Һәм кадаган этилген жерлерде шомулмаң. Суу патасланган болуу мүмкүн. Бул да ишек кесериклеринин таркалуу себептеринен бири. Әсіресе балалардың денсаулығын қадағалау зарыл. Олар көбінесе жаз маусымында инфекциялардан жәбір шегеді. Оларға апуай қағидаларды үйретің һәм бұл оларды кеселдіктерден сақтайды. Өзіңізді һәм жақындарыңызды сақлаңыз. Жаз тек қана жылда емес, ал қауіпсіз болсын.